si mwen yon tomba jan mwen la, mwen konen komon e. Bote de sa nou ta pale ya, ou ba jan fè mwen. Pas pa le telefon mwen te vin gen problem, mwen jan mwen ka tan de bende sot ap video, konen mwen toune la mwen ka vina personel, se mwen ka pale, de sa nou ta pale ya de, ba nou te gen yan. Parce que lèm tout sa, mwen ka pil tan mwen vin pou kote mwen, e ou mèm sou film mwen mwen peche, mwen ba kache video. Mwen mwen pil, mwen mwen kon a fè de baye mariage sa koman la piye, parce mwen travay di, mwen preve bonè, wapwen rad ben sal, mwen mal manje, tout baye sa. Mwen mwen vivan seman vè chè. Ou ba bè kontan de samdi la? Ki sa di nou ko? Oh, a mwen pa di mwen bè kontan de samdi la la? Kwa avon mwen tap pale? Oh, oui.